Borua kabiri shaishatu n'ekiweka z'ekiro nituba tukwinire program egi eri kwegesaho kuba kubasa kwejumbira mbyobuhingi n'oburiisa kandi okabasa kwetungura okurabira omwogo ogu hakwa rw'urutoke wahinga urutoke omwaka gumwe n'emyezi mukaga notera kuzo mukatari tuyamchia seed oil tugipakinga kandi tutandikira kugisuplyinga ho mu supermarket agamu na pharmacies wano okora notera kurambura inspect if you don't inspect you don't expect farming arimwe chama chamani Borwa kabiri ishatu n'ishuka kutsima Orwa mkaga Nejino ndakuleta mwenda gano tusome Reka kugamba gike Okay Hatu wako record kangu atungu azoreke kushomera cyuwa handike Wako record kangu atungu Hatere kandi kushomera mu Acho morumo office cyakora Morumo office Rekodi neronda cha Ngo neronda cha Choreka kushomera Akarere Trading Center Rujumbura Rukungiri Bakaba bigiye birabere na bitanu byo kwikumenebe 12 abaresha Ebyo no byishukora ko bihandika Obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu echo tariyebwa magaraga bugona Izina nikamazima ayi abanyankore nibagira ngo endasima haburo waje mwini ntwara umugisho kusima madamu asimwe Annette yebare kuba muzire ninyushika nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe feasible kongo kankwata hamukono wankunda nabo mwana wambero muzire mwene rahanga kumpere mishi ninkusima ntine bwariciro nkera hamutuma yebare nahindi oine omukono umuryeche mukama akumpere mishi Hareje shongoro ombiburu ekinkwasa kugira ngo Yesu akanjije imbabazi ecyati Paul mweni akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuwewa bushizo mbasi habo kwichiriza konka imwaba mwini echika amazina ni Nyesimba Jike and of course nyori izoba nija kusima munywanu wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima kugira ngo ebiro kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi namani ninja abantu batakumanye cyabireho konko muntogo kwa horhona mukama akunkumere kandi akeshongoro ninyina bakumpere my God is bigger okurgo wa best Emily My God is bigger than any of my troubles My God is bigger He is bigger My God is higher than any of my mountains Yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukagi 2 98 82 nkaga ni 2 otebeze eki yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda twegiteho aha programu yareba hindi jire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe Sibona beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba TV West nehinda Nehinda TV West nehinda Nehinda
umurebe witu wa TVS Umurunzi nakwakira esha hazaba ibirizekiro nebiro 30 byo kwezi kwa kana umwaka w'2025 wasiba kurunji ahi wasibana naho kuturebera tukusima we barukutorana okureba TV West nesha haya makuru agacencwire kandi urwijaga kusyaho ekire kindi Elias Ritugusako kantaka gakukizeho mbwijire reka nkoreke emitwe y'amakuru de nabwanyuma ngakuretera mbwijire emitwe y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi baheba mu cyakwe kwatiro mu bari kwega umugacencwire kireki umukaza isiriba yamwezikira hansi y'ekitanda amuteka tekereho kushambana n'umuburuzi umurubu hwejo byo gutura burungi haja yakonyize gendo mu mateka abanyambundu batahirira umushubuzi bamwibahe sente zitakamanyirwe muhendo muri Kisoro abasirikare bagiye gufata nde ubuye nabonye ari polisi so ndavuga ati bagiye gufata nde akatare kampanga abashubuzi bagira ngo barabe baganyirwemo byinji bicine kukorwa mu kataraka tukoma bebembezi bezo tinkaurago mwebembezi ezogumya abasubuzi wa mpanga emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi baheba mu cyakwe kwatiro mu bari kwega amakuru umbwijire kandi uruga kusyaho ndi Elias Ritugusako umunyambundu abanyambunda batakamanyirwe batahirire Michael Tornayo umushubuzi umucyaro ca Bushenyi umuruka ogwa soko umugomboro ya Muramba baputazo mu ndomwe kandi bagaruka bakohokana sente zitakamanyirwe muhendo muri district ya Kisoro Michael Tornayo omubiki w'ekibina ekyabatura nagira ngu abaserukare bana bona babire bine mbundu batahira mu duka nukwe kubata ahamunwa gw'embundu bakatandika okubabuza esenta ihuziri nabaye nicaye muri yandi munzu ngihata numve bakubise isasi rimwe mu gufuruma ngiye kureba nsange yambaye igikoti cy'umukara hasi n'impare ya buraka ya rutobo akubita isasi Michael yarari muriya afurumye bari mu kubiseri hingukana muriya bari ikingiranya nanje nshoka nkinzeho nibyo byo nabonye gusa nagira ngu esente zibasa kuba zibire zishyikire miliyoni 38 ubwo mu kuba hano Michael afurumye muno ageze hano mu kumubona ahinduka guca arari kubita ari kumurira hari nanje nshoka nkinzeho nkinongera kureba ibirenda uriya yarari kurasira hano yarahagaze hano uriya afurumye muriya arari kubita ari kumurira hari jewe nayindi inzu yanje ifite imiryango ebyiri kandi zose nizikoreramo so nayindi mu muryango gumwe n'umukozi ari mu gundi muryango so bagiye mu muryango gumukozi arimo guragwanje kibawuzamo nayindi n'abasore batatu aribo turi kuganira twicaye Tornayo nagira ngu egiye abenshuro ya kabiri abanyambundu bari kutahirira omumakaga This is the second time these thugs are attacking murundi wa kabiri bari kundumba nagira ngu abanyambunda aba uwabarebere bari kutaho munju yatekereza ngu shana hariho ubu bari kuronda abasirikare nje nababonye bari kwinjira ahubwo namangiye kuvuga ndi aba basirikare bagiye gufata nde ubuye nabonye ari polisi so ndavuga ati bagiye gufata nde kugira ngo ari umuntu bagiye gufata naho waje kunyura
DPC wa Kisoro Ben Kushumbusha yahamiye bi ari kugira ngo abanyambunda aba babasa kuba bakomokire omwihanga lya DRC batahirire abashubuzi bahutaza umukozi we muduka omanyirwe nka Kenneth Muchunguzi omagingo ga shahibiri. These people, after robbing, they ran away. The shop attendant was shot in the shoulder, but fortunately enough, he was rescued by our response team and taken to the hospital and is recovering from bullet wounds. This was brought in about by these people who were trading someone who had money amounting to about 23 million, which belonged to a certain group, and they were due for sharing. Muchunguzi Kenneth omukozi atirwa amasasi bamwirukangize ahirwariro rya St Mary's Mutorere Hospital okutunga obujanjabi. We managed to recover 9 cartridges from the scene, and these cartridges are going to help us in our investigations. Gasha kwa Kate atuzarirwe. Webare Kate atuzarirwe ntugunuzamo na namakuru abeji 1317 okuruga omur districts mushanju zona eza Greater Mbara batendekirwe kandi rizuba basiburwa mu butongore okugenda kwegesa abandi okundi hanga lyabo Uganda. President Museveni abayabasha bo butikirizo bwa kukozesibwa bonjere kurwanira ihanga lyabo barinde byo bahangwa ngo ahabwo kuba ihangane lyabo. Omukorogo gwakorerwa omwishomero lya Ntare omuchayi mukuru w'ihanga yajokeza Minister Presidency Milia Babirye Babaranda. NRM, it is the mass line. We go with the majority of the mass numbers. And today, we are fortunate to have close to 3,000 graduates who are younger students from senior 1 and senior 5 in the Rove Western region that have been undergoing training since 23rd up to date. Because we know where we came from, we know where we are, and we know where we want to go. Holy Minister, we shall fill the gap of those confused Ugandans. We know where confused Ugandans are, and the people here you are looking at, these ones, these, and these ones behind you. We are saying we shall fill the gap. Abahinde mishomo yabo ekwate no kundi hanga chete patriotism harmo abeji abashumisa na bamwe ombanya Uganda abargom district omushanju kurga omucyanga cya Burenge buzana munonga Greater Mbarara nabebembezi kurgom district eze tibatuma. Parents, don't fear, don't fear. Minister Babaranda yasima ababona behireyo okwega yaja umukuru w'ihanga n'abashaba obutakosebwa abarkwendeze byabo nshobi. What causes instability in the country is people who hate themselves and the people around them. People who hate themselves are influenced by the wrong people who hate their country. Mama, the First Lady, also loves you and wishes you the same. Mzee has asked you to put Uganda first in everything you do. Abejaba okurinda emibiri yabo okumaki barikwenda omuseji
abegesa bagira ngo n'ikikoro. Avoid alcohol abuse. Lastly, avoid sex abuse. You are still young, abstain, abstain, abstain. Avoid sex abuse. You will just reach in all heights. You will be the next ministers. You will be the next commissioners, the next head teachers. To officially close this patriotism training here at Intare School. Aba TV West ni Senyomo Gideon aho Murimbara. Webare Senyomo Gideon Mire Babaranda niwe minister wa presidency not Miria Babaranda nka okutwaba twakigambire aho makuru ntugumizamu umwaka gw'2013 government eri kurabira o ministry ya government zebyanga ekombeka akatari kampanga okubasa kwera abashubuzi abahinji na nabarisa okutunga umwanya ubwo bakubasagurizamo ibintu byabo bakatunga muna bakasente konka abashubuzaba nibagira ngo n'ubukira becirungwa katari akakabasize kubakora ibintu by'amani omagara gabo hakine binzi ebikine gukorwa okusya katari akahamutindo. Ahansi yankora ya Agricultural Trade Improvement Program erokutekwa mu Center ba African Development Bank government omwaka gw'2013 kombeka katare kampanga omurembo rwa Fort Portal. Akataraka kakaba kari ako kwera abashubuzo kukirana munonga abahinji habarisa hamwe n'aba bari kuguza ibindi bintu okutunga umwanya gwo kugurizamo ibintu byabo. Government gwaye kagukora kandi ebyo kuguza tundira ahantu harungi akatare kayonjo mwanya mungi gwo muntu asokoramo sima government habweki sikira akatare akatwara turi mukara kandi kazoka kwe utemyaka 11 tumazira hano akatare tukenjoyingire in fact it's a good structure ebirunge bigana maiso katugambe kikorwa kutumbekera akatare kintu kakishima cyari kirungi okay no kutungira abagenya kurugahiro nabe kitu yambere barunga bakwija nabo basakamo namba twagura ibintu abagenya kurugahiro abo. Akataraka kine medara rukaga amadoka 200 n'ubwanya buke bwo kugurizamo ibintu buri kuhika 800 kandi kakamaraho sente ziri kwinga n'ubuhumbi 11 n'ubukikuru 800 omusente za Uganda kukombeka. Omurembo rwa Fort Portal akataraka nuko kari kukira y'ubuhango konka bashoboza barukora mu kataraka nibagira ngo imishorerengire munonga ngubwa hatano bariya n'amabanja okushashura imishoreji cyo gaigahara itwe tukafwerwa habwe nsonga itwena banakuturi mukatari kampanga mturra bura konka emisoro yona ekahingurana omusubuzi busawa kumuzebwa kugamba ngo agagenda maiso hata nanya haruna kainamira habuko bakamabange bakainamira yitwena ko tuje tuti busawa gumyangana emisoro no sangati omudara ngagunu tusasule emitwaro 15 okwezi okubaliyaho nibaleta security kubaliyamba leta amasanyarazi kubaliyamba leta amaizi batukenderezeyo ebintu sente nyingi tukoma bebembezi bezo tinkaurago mwebembezi ezogumya abasubuzi wa mpanga kugamba mugume nimujya kugaigahara rundi government neje kubamanyira yabatungire sente ziteze bayimuki busaye nakati bayitubujiwemo nara kuonga hati nyowe nkanyo musubuzi omuvugi we kigali tinyena wonda kikora nanye ndemukura bakamba bange nko kubakura ekero kwisenako no kushanga ngo hasente nyamungi z'abashubuzi bari kushashura akataraka kariyo mu mberambe amashanyarazi gakacwekaho bwa rubanda na rujegere kandi amezi go mbyigo bakagesasira nkoko ya yesasire cyakiro leti kale nazo tiziri nungi enyigi zikakura zacweka nororangu abebembezi nibale makufaho nokurora ekiri munda kiki
kurora ngo hasemera kurungi abantu bekara kurungi mwakomere bonga tubakufaho nibafaka kintu kimu nibetaga sente ubu kuba nogenda nibakushasuza singa bitano bakushasuza ebi bisemere kuba nibikora hanyigi ezenyine zo kuba no nyigi zo kuba no tahamu hati ubu kuba no tahamu orwigi rulikitweka zona zigakora zahwaho deni ubu kuba nogenda kora omulimo gwawo gukutuwire buli muntu wena nabakutunulire ito baragera kiki abantu bampanga tulikiki turukutambura myanya itari yemwe nemwe cyashangwa ngo emidare minjo tireho n'amaduka abashubuzi bakagiruka mu kare kandi icweka cyangwa cyakataraka kirumubusha nikigamba ngo binje habashubuzi aba bakahungira mu kataraka kabundeire ahabwa sente nyamwinje zibine kushashura mu kataraka mpanga abo abantu abarugiremo babargira mu stories ezbayembekera munda mukatale bagaruka kabundeire. Of course kabundeire is a farmers market and kaine ebiro bibiri bacyamanda na cyakana nambere abasubuzi okurugumbi kale kalbum na rumma nambere balete byo byabo kunda no kusubuzi so tuberire mu struggle ya man kurangu pa maintaining akatale kampaga katunga stories zerugune za hans kurangu fresh na yakora kabundeire ko gukora bitu abantu betanira muno kabundeire abebembeze nabagira mu kanso eriyo netekateka kureba ngo akataraka kabundeire bimwe birukorerwayo nabyo bikorwa mu kampanga enda implementinga iyo gamba ngo kabundeire etunge abere video byene cya manda na cya kane yo cyabasubuzi abalimi ikero kimutiyo kigare mpanga mukatumbustinge iyo busubuzi mu katale kampanga so mtakwa planningire kantuliyo tuya implementing akwa saluni tulimo kwa trade order mtauni mu antukatanika na katale ka kabundeire. Steven Sabiti urumukuru w'abashubuzi kurwa mu kataraka nagira ngo government eyine kora cyone kiri kubasika okureba ngo akataraka kahunduzubwa gasha kwa Jonathan Tsingwire webare Jonathan Tsingwire twagumuzama n'amakuru koti y'idara ryo kubanza aho muri Mbarara yasindika aharumanda bakazi babiri na n'umushije umwe nubatekatekwaho okwita umukikuru ow'imyaka nshanje na mukaga umurubwizi bwera umurakashari umuri district ya Mbarara. Ebi nibyijaho bwanyuma ya TV West kushohoza amakuru agomugursu w'imyaka 8 na mukaga arikwetumbwitira umutabani okumubuzo bwekoro akataho nababire no bamurebera imishango y'ubwisi mbwe n'abatwire bakomerwe erizuba polisi yabatwara umukoti. abasinduko mukoti nuko businje Hope no mushija we Abine Johnson hamwe na Muranwa twizukire Loisi bona bari kugambwa kuba bahiro mukikuru bahotokere idiskasiso y'imyaka nshanjo na mukago bujanjabi oburu kubandizubwaho ninga chete first aid yaheza kocibwo mururo umwaka gwahwire ebirabiri na mshanjo ku 2024 ogwa murugiriro ho kufa omukikuru ogu akija kufa mu kwezi kwa kana ebiro bitane 2025 lero yazi kwe biri 17 okwezi kwa kana 2025 rere biri 17 okwezi kwa kana 2025 nuko polisi okukwata abantu bashatu aba ebi nibyijaho bwanyuma yo muzeyi kwetombitora bari kutekatekwaho kwita okumara obwire bwinji bakomerwe batarukurekurwa enshonge zari kugira ngo umutabani Dr. Nwazirge nyuma okumubona bonesa omuramuzi w'idara yo kubanza High Court aho mu rurembo rwa Mbarara bashata batwire bakomerwe yayikana abasindika remand okusebero 20 by'okwezi kwa katano umwaka wa 2025. Abine Johnson. Abine Johnson. Abine Johnson. Wakushenga. Fijuche Lois. Fijuche Lois. Wakushenga. Fijuche Lois wakushenga. Wakushenga. Nokuzulana umshango kokufika umuntu ndetse chakumshaka chimwe chimshaka nyopo naona takoso ndetse zibyo kwa kane kuza mitano peshenuma yosi wanje ngonya kashobo ukakomu tujya ko bakweta karugendera kufika umuntu bakweta bako sochire idirisa kasisi
Lois, I understood. Lois, what changes are prepared? What change? Okay, I've worked hard. What would you? All of you checking capital. aba urubanzo rwabatibwaho tibikirezana narwo ndi Evans Taremwa abwa TV West agacencwire webare Evans Taremwa umurebe wito murunji ntukusima aho uri kuturebera hona na no kutorana kureba TV West onchirize mbase kwa nimpo muraho kace ningaruka n'amakuru gandi agarukurataho nagakushikibwaho nerwa mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombaneze bawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe agarukurataho umukaza yisiriba yamwezicira hansi y'ekitanda amateka tekereho kushambana n'umuburuzi omurubu kweju mbuza kize aba matoranfa yagenda bakamutayate bakamutazana nkazabisyo kumukazi yabisya agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombaneze bawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe nayo kanazeguza nazo naziteka kuna maze kuziteka yaga ukayangere yanjangu hadi ya mwero ne chamwe usindika yini mukali nayo naga ukayaziteka kuna maze yishangu banaura ndayanjangu mko hadi ya muza kuraba toka mare kuraba mwaka tose mwenyerongo mutatuzo la pai mbaje yanduzi nayo ndisibiki na mzongo pe umusita za pai shimodo kobani yanguzi ate ikari kuya mazira kudanaga ukayantela na musisheni kwaresha ina mazira yisha experience kati kuna mazira kwa teste na jamati kama nderezindi ezo zalire aliyesu kuya mazira chiminachi tatabepere ni akachingiremu baja mtuari kaza kuchesa kanga kwa teste kazi kazimua akabona kunzame chiminachi amazina ganje Commission Gertrude editisha kino ni integrated primary school ntwetamu neisha kuhendera olwa katano ebiro byo kwa katano 2025 ntushaba bazire ngo abejaba mu bakumeje bataza kusisikara kushanga abana bari mu rufuma zimana bo bari mu rayine bagana n'abantu kuriya kushanga abana bari mu majenyo mu madansi mu baherezo bwire bwo kushoma ntuza kubahereza holiday package at least mbaho bwire mu bagaidinge bashome muganire nabo at least muganire n'abana banyu ebirungi nebibi mu bahereza life experiences at least abana bagire okuchera munonga emico mirungi emutwarize mirungi omwana atakubasa kushoma kahika ayine emutwarize mibi mwena barukundeba nyenda kubamanyisa ngo business n'ekintu kikuru kandi netibwaho customer nahabwe ekyo twege kugera orurumi rurungi mu ruba customer bitu yakira ryo muntu mwereke rukundo akasente kake ko kumusharraho nukamuretera yagarukaho nyenshaka tumanye ngo business zitu ziriho hata na nyenshakare ikawuri omorajemu nyenshakara agaruke ahabo burungi bwarebero mu baro kumwakira na services zo muhire erikikwere business yawe kuza mu nekoranje
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Yatunjire kabo de super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na nechweka. Lero zindo zishashure mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerura gitu tigine chizivira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN nereberera Uganda Communications Commission. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyo mpenkoni. Wanyo mpenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yachini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashimye de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nyuwako. Tungechupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Kijenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka byo bushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma is Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend
weekend, midwifery weekend, medical education hamwe na neza certificate ezirimu nursing and midwifery, pharmacy hamwe na nezindi nyingi. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives our passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo. Chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga. Kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi. Umukoro utaliko kofi kombucha bareno mukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka. Buganda kombucha oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room na 17 ari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Umuzeire ukayanzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayanzira umwana wawe agira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burunji abana nabariyaje environment ninunji nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 mushanju 52 ashatu nishatu 00 chenda nina oba tuterera hari 0 mushanju mukagina anana munana shanju ni 5 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Omakuru agesheketi akagwe kagwire omuri Rwengwe kaniga omuri district ya Buhweju omukaza isiriba yagaruka ya mwezi kira hansi ekitanda yabirugaho ogu agarukire yaguza ekimwe ahabanja ebyeka yabo ahari miliyoni na bitu bwanyuma y'ebiro 2 aherize kumwita omukazi ogu ashazire mu yayitwara ha polisi yayetabarze
ibiro mu cyaro cya Kanega umugombora ya Rwengwe mu district ya Bweju ahiyo mukazi Sharon ow'emyaka 42 ayakiriye ba Patrick ibintu mugisha ow'emyaka 52 acho akamwita nukwe kugaruka akamwezikira omunda y'ekitande akacingenju akagenda enyuma ho ya sande ya mataji tukaba tune Patrick tukusoma sande ya mataji kutwara jirokwe mande akayi n'umuntu muguza gukora aha cyaci aha Kereziya twamutegereza yabura nye umukasese rwa kabiri twabuza Patrick agire umukazo we yatugambira ngo Patrick agira hero aje Dubai bato kundi kumumanya abe ari umuntu otari kunyomarwa kandi otari kurwana kandi ine rukundo ombana beye n'umukazi weye abaturana bagira ngo bwa nyuma ya Sharon okwitiba akabagambira ngo iba Patrick agire Dubai okukora nikwe Sharon okugamba na chairman ngo asigire yamuhereza urusa rwo kuguza kibanza ahagurize kibanza cha miliyoni 4 bitse bwa nyuma aketwara polisi mbarra nikwe polisi okumugarra Bwezu ahakomirwe yazomba turage ngo umushiyo wanje ashohira heru atahabina kuruko mukerezia umuntu mugwe murunda abantu bateho yaza umba chairman ati namwe nasigire yanja gira ngo nguze kibanza ati mwete chairman nguze kibanza mpura ngo agire yokwe yaguza hakabanza wangu akagurize nabana bakuru kwa heru bakasosara miliyoni 4 ba yo kurwo mu Easter ebironka bibiri amakuru bwiza ngo Patrick ayisurwe kandi ari mu nzu azikirwa so abantu tukageza aho twatera polisi yiza twazo mu nzu mu twacekinga twasanga kwenyini Patrick akitwa kandi azikirwa mu nzu twagezaho kucondoza arabaranwa bitu batugira ngo obuzubu obwahererukire ubwabarwanise bwa nyuma ya Sharon okurwana niba ariko mutura okwana omburuzi okanisa ja Patrick kana avuga ho bwa boda yize yagira umukagona nomburuzi wita ka twinomburuzi wita wo mukazi wa mwete dry haza bagera ho mukagugwaho haza na family no mukazi we bagutaha mu bicizagana nagwe nangwa bakaba batire n'amakureti ga soda banywire hata hagataho ubwo mukazi umushaki yabira mutwara nko mu rugendo umungendo z'inkozi yana mutwara nko boda ya masente hato mukazi ihamo inkuri zindi ngo namukwana ahagataho bakemseho umuhundano nangwa mbimbi munonga n'umunonga hati inkitwa abankamarwana ngo mukazi wanje ko yabyaje wishemwe twaze twabahumuriza izintaro twaziraruzana zahwaho ibintu bakwatana sajja batine nsonga kuyo habe ntazo nko butabanko bwo mu makaru nyo mushijo bizaha namurunda ngo ya musabe namba zisimu ko ya natera abantu simu kandi simu kijibatera hati yakuyarbe namutera kire wo mushija yaba mureba isimu agisaraho mbuza kize ya ba matranfa ya agenda bakamutaye hati bakamutazana nkazabisho ko mukasi yabisya biza baturetero ndi bakamba mweto homburuzi dry rin gacho ibanu besugache dry besugache ikanisa ne enukanaga wana twatunga bona ka video ka Patrick bino mugisha oyisirwe enyimaho ubwabire naza guza mazarwa gege myaka 52 ahiyabire nagazaguza no mukazi we ubasize kumwehindukana akamwita yaba mwana yaba kashaka ibyo kwitabira kuza kubaho abana bamwe babiri barara hishomero kandi omwe obire natura nomuka bakamugira ngo aze umbanyabuzare kurarayo umutawuna kaninga ebifere byo banange amataka musira kanya ngende nyarwayo kubura sese ntori yonze isomero Patrick oyisirwe akafuruko mu district ya Shema nukwe kuzo mu district ya Bweju kandi omukazi we omwisire babire binabana bana kandi abira ryo mukazi wa kabiri bwanyuma ya Patrick okutana no mukazi wo kubanza akashwirogu ende Sheikh Abdulatif abwa TV West na Juliet Charsim webare Sheikh Abdulatif na Juliet kandi ibikorwa nk'ibyo nga TV West intubijumira
Twagumiza n'amakuru Esther Mbabu ow'emyaka 28 y'obukuru akatemwa hwiba Hassan Ngombi kadogwe mikono yombi yaragara omukwezo kwire kandi ubwa hati nayetenga obuhwezi obwogumana bumutwara omwirwaro okutunga obujanjabi ekikorwa eki kikabaho omucyaro cya Nyakasojo omuri Kasese municipality. Ekikorwa kikabaho 2021 kwa kashatu 2025 obu Hassan Ngombi Kadogo yatemaho omukazi w'emikono yombi ekizire kujemesereza police okumukwata. Obwa hati Esther Mbambu bwa nyuma yo kusibirwa mu irwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital ahatwire najanjabirwa nayetenga obuhwezi. Ribesikamberi kwa pasta. Kwa tuke kumura mburi wayi efuna ebabera inaneke chepera. Kusiye bikira mu kipanga. Nasira ikipanga kira kwa kubo okwekirikariyo. Mbambu nagira ngo akaya amazire kurya loan eyabire nakoze so mukushubuze nyanya omukatare ka Sauri yako ndani mu yendo yayi ngasobora bebekedo eshenyanya ngesinga ni mwako bebere ngano bikoma kitebe ngano sicyanga kora ono sikitebe cyetu kwa mabeka emitro bibiri bagakwere emitro bini otayikamba uko tunayo mufamu mu omwana yesekera ngo kwasosira kata ebyala tomabana ekitongole kisityo sikyanga natuwe teacher ari tukolera ebyala byangana linga maboko tomya tutfama troka kundina nyana kolachi namabana lunyanyanga lulunyatsa kokamaza kwa nyatukirirulia ishe naye yongera gira ngunangwa koteka koraje okusharro mukwe myaka 80 ngwa jimaro munkomo abebembezi nabo hine bagambira nshongeji. As a man for real, if you have any kind of challenge and you feel you cannot contain, then you can also disappear. It is very normal a man to divorce. If a woman can buy meals, your responsibility is on your children. You make sure you give out your responsibilities, and then you separate for some good time. We have resolved that the woman will be taken again to the hospital, Mbarara, the Referral Hospital, and the man we have suggested that we should collect money for the woman to be taken to Mbarara again. Owakoba inobiyambi bwona nabasa kushikiririsha wa Esther anambe ya note mushanju note atano na mwenda ashatu ni shatu noti shatu gasha kwa Gilbert Mahanguzi omuri Kasese. Webare Gilbert Mahanguzi omuri Kasese nazagaruka mpumureho ningaruka n'amakuru gandi. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhuje katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Can't snag around parking.
Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranywa mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yasheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Ombare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orhererwa ha mubiri okwamani omagara gona na nokuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma nokozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori hartezo gwokubukwatu wakureba ninga
watekateka ngo omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari yokushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Akakiiko k'okuteeza obururu nikamanyisa abanyayuganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abateezi b'akaruru okuruga 2025 by'okwakana okusia 2015 by'okwakatano 2025. Akakiiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abateezi b'akaruru okuruga shahi 2 z'akasheshe okusia shahi 12 z'omwabazyo omyanya yona eyokutereramu akaruru omwihanga. Ekigendererwa no kuhamya ebihandiiko ebikukwasireho ebishikire kandi no kuhamya abatari kuterera omyanya egyo hamwe n'abafiiri. Weno wayihandikisize akashanga izina rye ritarimu nayikirizibwa kwegambaho bakamugita mu rukararooru orukuza kushohozibwa okuruga 2016 okwakatano okusya 2026 by'okwakatano 2025. Ebindi ebirukwata hakuteeza akaruru bishanja hamutimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga. Erizuba nza kutayire cyaro moviti butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona nabaramusi ninye Didier Drogba ombarwa abantu abarukwinga n'imitwaro 25 nabafera omuru butandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka ekintu kinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji kwerinda butandu yijuka ngo taraho umuntu wena atari kusinda yaheza kunywa marwa otanywa marwa ukavuga korabe wanywa banzo humureho kace osinduke otakayesigo kunaba okunywa kahwa ninge byo kunywa byona ebiri kuhamani nywa no bwegendesereza wabo ari amahanda koratara amateka agakuhebwa twena tukuma magara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Omakuru ageshweketi abatura bo mu rukagwa kamukati ogurukushangwa omuri Karungu omuri district ya Bweju batungira mizi marungi aga National Water and Sewerage Corporation abantu bagira ngo batwire no bakozesa ebyagana kandi nabyo barukubitambura engendo ningo. Karungo muri Bweju babire no bakira mizaga bakorirwa bisitongore cha National Water and Sewerage Corporation ne kigambwa ngo Honorable wabo Francis Mwezuke niwe yagambire hona n'abisitongore cha National Water and Sewerage Corporation kwe cyareki kirukwetenga mizi kandi bamusimire barukugete narye kamba gambire nkabari ndonda karuru unashumire kubikora mukaga nashanga bakazi 20 bariyo mukayuya baza koze imyenda nabamuza kamwegeza roki bangira ngumanye imyenda tujogeza ha tujanka kugira ngo yeho mamizi ereke kuremera
tugareke tutambure tugenda mu Kisizi cyankwataho mwijisha shabira abantu okutera karuru ko muntu arabakore Kashanga twinabembezi abambikirizo umukwereza kasente abantu abakore bitakurebuka kunahereze nahindura program yanje najya mutinche ndakore bitakurebuka icyo kora kunkubari ngenda kora ninkore bihangwe bikurebuka niwotinga basente mukaruru izanje nimba nazikora isekare orukure kitongore cha National Water and Sewage Corporation mu district ya Buhweju nagira ngo buri cyaro nabaza kukiteka mutapi ibiri ezishashurirwa mu nyishengero Francis Mwijuke otireho na pipe kuko nabagambira buri cyaro kino kufuna ubutapo abantu ubutweto bwa public ebyaro byone bitakashirwe biryo mu program tukozere project tukaheza kureka ito international water nitwe yine bitwasiremo konka omezi nkabira ashatu arama banza garumo nagaza kushashurwa tuzagaruka ntufune mpira ntukora ki tuwongerayo aba kugamba nkunkozere bushawa mubuza otwoine imyaka 89 omuruhwejo mu ohiraho kwesimba otwoire takugambira neki otkare buheje yabampango omucyaro cyanyu cyo rukurugamu okozere muki abakazi bagambire babiri no barabamo batakatunjira mizaga turukunira mizaga ebizuba agenzura abana nibazayishomera babembazayishomera batarukunaba abakazi otuturwonka nabo batarukunaba aruhe mpondana yo mabwa ahabo mukazi kubura kunaba omusizo kuyamusanga nko musimba tutinde bugejeje narohereza bundi ubwatiri kenguto amararo marungi ndongi baro biturya sika abo korteka mu burcumu akabati bentu bihahare abana bitu abena nonga babishiki Omakuru ag'ibyemizano owabireho umuvugizi w'imodoka z'empaka ruranganwa Charles Muhanji hatori y'umugenzi hamwe na nishe wa President Yoweri Museveni Amos Kaguta nibija kwijukwa umuringo gw'umutano omumpaka za motoka eza Par Africa empakezi nizija kubaho umurimbara okorga ebiro 8 okusya 2011 ebyo kwezo kwa katano okurangira rukwijuka hamwe no kuhereza ikitino cy'umugenzi Charles Muhanji hamwe n'umugenzi Amos Kaguta urishe wa President Yoweri Kaguta Museveni kubireho nyumwe yabazi yakutongoza empaka z'imotoka za Power of Africa Uganda Rare umuri Kampala Haji Hamid Gombo wa FMU nagira ngo kusima Kaguta no kwija habwo kugira ngo abeka yabara musodo aine Michael wagira hamwe na Salim Sare bahwerire cyango kushaje ko muzano gw'imotoka z'empaka mu Uganda kandi ubwo yongire yasima Honorable Robert Mwesugarukari hamwe na government abo kushaje ko muzano go Munongo mukuru Moses Rumara kureba ngo atire ekikopo cha Charles Muhanji nuwa kuza kukitekaho ekikopo aragisinge na mu ekikopo echo nakitwara kimwe for ten trophy munaiza kuchikarura kandi tubachaka kandenga ekikopo cyo Moses Rumara kituhire nano FMU musimire abo kubangu wowe enkomwira guju arahangwire ARC ezempaka za Africa yone wowe enka na nevugeta we byaruhanga so twino kusima Muhanji nebo yakubangu batari nitwe bituize na movement tukurikambaho akoko no champion omukoro go gukirwa habavugi ba Uganda Ronald Sebuguzi Duncan Mubiruki kankane Byron Gono makuru aguna abasa okusyaho ahabwe kireki kandi wabanaga kusyaho ndi Elias litugusani gwendeza okurara kurunji otakarga TV West Shahaza bishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN.
MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. We all know that data doesn't come cheap, but don't worry, we've got you. With Showmax, you can save data by downloading your favorite shows and movies to watch offline when you're ready and relaxed. Or simply just choose from any of our quality settings suitable for you. Enjoy the freedom of streaming without the data stress. Sign up to Showmax and start streaming today. That is what you wanted. I just don't want you getting hurt. Let her get out of my house already. You spoil the kids and then you're talking. I want my son